Dobrodošli u novi video. Danas pravimo pogačice sa čvarcima. 600 ml mlakog mlijeka, 1 kocka kvasca, 1,5 kašičica šećera. Ostavimo da stoji 10 minuta. 850 g brašna, 1,5 kašičica soli. Pretplatite se na naš kanal. Pedeset grama brašna za posipanje. Pokrijemo i ostavimo da testo odstoji 1 sat. Sad testo razvlačimo na debljinu oko 1 cm. Petsto grama izblendiranih čvaraka. Sada pratite korake. Pretplatite se na naš kanal. Ostavimo da odstoji 10 minuta. Ponovimo još jednom isti proces. Ostavimo da odstoji 10 minuta. Stanjujemo koru na 1 cm. Sečemo na kocke. Pretplatite se na naš kanal. Uzimamo tepsiju sa pek papirom i ređamo na tepsiju. Umutit ćemo jedno celo jaje i premazati pogačice. Stavimo da se peče na 200 stepeni 20 do 25 minuta. Gotove su, prijatno!